Kabalen! At lunamon Domingo yung kaya katamang panayan bayong pamidaw na ning Sinukwan Festival 2023. At ba nga sigurong managumpeyay ni? Balawas yung pamagsadyanan ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, ang main organizer na ng banwa-banwang kapiastan. Masanting naman yung maging flow na ng kanilang preparations. Nakala-excited yung kaya katamang Sinukwan Festival. Siguro masaya dahil muna Pasko, and then yung kaya katamang anak, actually ako kaya excited na ganda dahil may pandemic na yung makabay makanti. Doon na mag-start na last year at sipamurin ang kanilang excitement dahil darataga festivals namin. Agpangking overall event coordinator ng Sinukwan Festival 2023 ay Hilly Van de la Cruz, may hiyaliwang aktibidad ng dapat ang tabayanan at malyaring puntalan manibat December 2 hanggang December 8. Nga, dakatamo abangan. Mumuna. Kita pang opening tamo, tinang drum and lyre. Kita pa gawan tayong mas masigla, masaya yung kakatamang festivals. Ating kayabe ka ng anak kabulilit, apit na nagkakatang prinsesita. Usually, di ang mga kanya na yung anak, excited na mo naman. Ating tamong nakambini. Karang lang tao naman, Kapampangan. Ngayon ating tamong mo rin na kapamangan. Lalo na yung katamong Pampanga, balo muna parang sa Pampanga. So, ating tamong mo naman na event ang makanyan. Lastly, nagkakatamong street dance. Kayabe naman karemba yung piyagloan kang Sinukwan Festival ngayon ng banwaring dance workshops. Agpangking focal person na ng Sinukwan Festival 2023 ay Wilfredo Cunanan, malyari lang panigaralan kaya ni rin basic steps na ng Sinukwan Dance at dang newly researched Kapampangan Dance kalupan na ng Florida Blanca o White Flower at Danza Bacolorenia ay inspired king Lanaval na ng Balen Bacolod. Ituro mi laratang bayong research dances mi Kapampangan la po dance balang po folk dance la pero creative dance la pa ne pero inspired from Philippine folk dance. Atin mo namang lakan at lakambini ning Sinukwan Talapagobra nung nuka rin miligligan lang santing, leguan at galingan ding empleyado iba't kim pampubliko at pribadong kumpanya. Basically, it's a beauty pageant open to all workers, Kapampangan workers. Pwede po sa private companies, pwede rin po sa mga government companies, pwedeng teacher, pwedeng engineer, doctors, whatever na atin pa pong itang bisala pang makyabe kayong beauty pageant. Kasi naman, rin Kapampangan kilala lang bilang malago, ang pang masanting. Agkatan na naman ng FLKI at ding organizers ding kakatamong Kabalen ang makisanmetong king kapiestan ning Sinukwan. Dakal na katamong board na invite na anuano ng schools and groups na makyabe. Ngayon yung almost 50% na yung kakatamong halos payari na lang. Masanting naman yung maging flow na ng kanilang preparations. Nakala-excited yung kakatamong Sinukwan Festival. So invite na kayo po pasibayo kayong December 2 to 8, makyabe na po kayong 2023 Sinukwan Festival, lalong-lalo na po itang Kapampangan Dance Workshop for teachers and students. Ang po itang lakan at lakambini ng Sinukwang Tagapagobra. Mikit-ikit tapo. Kayabe Liana Kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong Makabalen.